Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videu igramo fucking Russian Fishing. Pecanje, Russian Fishing Simulator 4, stvari Russian Fishing 4. Energija malo sad još se kopao, ali dobro. Evo, ovo je drugi gameplay, upravo sam završio što ste gledali World of Tanks, upravo sam sad završio editovanje njega i evo uzeo da nešto odigram neku chill igricu. Možda se čuje moje pijenje, pijem Kaša Ekspres. Evo da vam kažem, znači na ovoj lokaciji 53.89 zabacivanje prema ovome sjenci od ovoga drveta, tu ljudi ribe ima koluvode. Znači na glistu 18 cm. Bože šta ima ribe, sad ću da li će raditi. Evo imamo i Happy Horror. Već ćemo malo sve da pecamo, jer sam se smorio sa votom i pucanje pirotehnike i sve. Malo da se opustimo u pecanje. Nešto pipka. Da vidimo. Op. Mislim da imamo ribu. Još malo. Ajde. Ajde. Znam, slasna lista. Dobra, evo je. I imamo prvu ribu i to je glupavi perč. A tebe ne volim vidjeti. Ja i perč nismo u najboljim odnosima. Daj da vam kažem, ko igra igricu, mrkva je najbolja hrana. Stvarno, od mrkve se najdeš, ni od jednog drugog se naš igrici najdeš, a jeste najdeš. Tako da samo mrkvu ljudi uzimajte. Da li će biti išta? Poslije kad uhvatimo nekih 10 riba, idemo na drugu mapu, drugu lokaciju, pecati na Varavicu. Da će tamo išta raditi. Ovdje za sad radi. Riba kao što ćete vidjeti nešto nadira plovak. I plovak ne uzi, molim. Tako ovo nije bilo uhoće. Aj dobro. Prenkova nas malo riba. A inače 9:40 pa se neće puno derati, još mi tata spava. Nisam treba reći da se ide spava, da on spava. Eto, znate da moj tata spava kogud. Trenutno niko ne zna da ja snimam klip, ali čuju se. I imamo Churchill Carp od 234 grama. Karas na našem. Novi vade trofeje, braće. Zazvod zabacivanje. Dobro. Malo je dosadna igrica, jeste, ja razumijem, ali strpite se. Biće zanimljivije da krene rad riba. Sad riba polako počinje raditi do daći. Kao što sam i rekao. Imamo još jednoga karasa, ali ovaj manji. I da, facecam bi trebao. Facecam će ljudi doći na 15 subscribera. Dolazi facecam. Znači kad budemo imali 15 subscribera, ja vas časnim sa facecamom. Da vidite moju lijepu facu i dok igram igrice, ne samo dok snimam vlogove.
Da li su vam se svidjeli oni vlogovi, čišćenje snijega, pucanje petardi, sankanje, ovo ono. I šta smo imali, imamo ovo, snimat ću Eurotraki, danas vlogova neki ideje. Biće kontenta. Nešto nam dirka plovak. Nešto nam vuče plovak. Sad kontrica. Ajmo lagano kontricu. Babulaja. Ne, ovo je Deverika. Inače, pecam u stvarnom životu, pa znam. Koja riba. Ne znam engleski, ne znam po izgledu koja riba. Jeste svi neki ekspert engleskog. Ja tu došao pametovat sam prevodim. Ljude hvala. To vam je iskustvo sa pecanja. Dakle, ovo je tenčevi vajde neki. 6, 5, 1, 9, 2, 4, 4, 5, 1. To je lota. Ko je zapisao? Come on, roach, it starts to need grana. Aj, super. Ovo 5 riba. Još malo pa nestalo. Idemo da vidimo šta će sada bude. Ja treba pričati da vas zabavimo, ja ne znam šta ću pričati, ali pijem se kraše espresso. Da li su vam dobri snimci sa GoPro kamere? Ja sad trenutno kada ovo snimam, ti snimci još nisu izeditovani, ali će biti. Još i kanal je otvoren, ljudi, ja sad kada ovo snimam, ali bit će. Tačno kad će se otvoriti kanal, da znate, danas je 9. januar. Kanal bi trebao otvoren biti za nekih 10 dana, dok ja nastavim videa. Da ja nemam šta odjavljivati. Zato imate sreće da ću snimati videa. Ja ću puštati ove videa, za to vrijeme ću snimati ove. Za to vrijeme ću snimati druge videe. Te ja ćete imati možda svaki dan ili svaki drugi dan. Možete čak uspjeti snimati. Tako da podržite brata jednim lajkom, subscribe-om. Evo, cijeli zimski raspad ću posvetiti tome da nasnimim što više videa. Pošto ja kad krenem u školu nećemo toliko vremena za snimati, ali snimam. Podržite me jednim lajkom, subscribe-om, stvarno, molim vas. I imamo ribu. Da li je dobar kvalitet, da li je bolji nego što je bio na votu? Ja mislim da je, pošto je ovo sa mikrofon, ono je bio slušalica, prljavac. Trebalo bi to imaju spužicu, tako da mogu da vas prankam sad kad me iznervirate. Vidimo. Da ovdje neće biti derana, apsolvane i toga koliko bude u votu. Jebem ti! Opet sam apsolvon. Zine, ljudi, pokušavam da ne pišem toliko sačne psovke, a ovo jebem ti jak nekad uzeti, jebi ga. Eto još jedna psovka. Dobro. Ne zamjerite uglavnom nećete zamjer, pa nećete zamjer vas. Možda me neki prepoznaju se Bakar genga. Snimao sam sa njima jedan video. Da, znači, do 3-4 mjeseca sam snimao. Bio sam dio toga dok mi oni nisu krenuli leđa i rekli da u njihovoj produkciji to je
Nemam mjesto za produkciju pa navodnicima, ima 6 subscribera. Da ne mogu sa njima, da im ne treba niko. Dobro, jebte se. Ja sam vam pomogao u videima, ja sam bio van kamere, jedno sam se pojavio. Oni meni tako, dobro, nema problema, ja ću svoj kanal otvoriti, neću sajama snimat. Snimit ću odvojeno od vas, svi ako hoćete subscribeujte se i ja ću na vaš ako se svidi i to je to. Jebem! Sve ovako. Evo ne znam šta je ovo neko od nas. Samo ne znam šta je. Da, treba još malo poprodajemo, idemo, još malo poprodajemo ovo i idemo na drugu mapu. Op. Eto. Gašći kanal i video. Kako je moguće? Ja se otkačila. Aj dobro. Nerviram se. Dobro, ajde, pustit ću se. Silvera. Daj ribu, daj ribu, daj ribu, daj. Daj ribu, daj ribu, daj ribu, daj. Opet ništa. Daj ribu, daj ribu, daj ribu, daj. Evo ga. Zbagla igricu. Vidite, paštite. Da se razinašao što pomjerlo polak. I evo je ljudi, posljednja riba na ovoj mapi. Idemo sada da prodamo ove ribe i idemo na drugu mapu. Ima dobro čujete? Čujete vas? A neće ovaj video propast, nisam ništa gledao, sam pale. 4 silvera ovako vidim. 5 silvera, dobro. Sad na drugu mapu, na Air Lake. Air Lake moramo biti 18 level. Evo to. Izvinjavam se. Rad varalaca 8 sati, lijepo noć, svi kažu da ne radi. Da baš je mračno, ali dobra, aj probat ćemo. Ne bude poslije, Leo. Izradio svoje fanove. Dakle, imamo baš ubojicu i ovako džigamo i ajde vidimo šta će biti. Da li će šta biti ili neće, evo patka leti. Ajde Basiću. Nećemo ništa danas izgleda, nećemo ovdje opet set.
U zadnje vrijeme nešto ne radi riba toliko ovdje. A prije je radila... Prije ovdje radila riba, ja se sjećam. Snimam! Izvinjavam se, imamo bakaču koja ne zna da pokuca na vrata. Evo je, imamo ribu, nema šta je, belugeli. Ove ribe ne znam, ovo su američke neke, nije ovo white carp, ovo je bijeli bas, ja mislim. Ali si ružan, brate, svaski. Uzimamo sebi, idemo da vidimo da će biti još nešto. Će biti još jedna riba ili je ovo bila posljednja? Ovo neće biti posljednja riba, imamo još jedna riba koju smo pokidali, zato što ima 200 grama, 150 grama, super, juhu. Ne daj mi igrica više ove glupave ribice, hoću nešto veliko, nešto 3-4 kile, dobro ne od 4, kilu i po 2, ne baš da mi pokida štap. Jer mi se dešavalo to veze, pokida i sve da mi pokida, ode u šaš. Imamo još jednu ribu, ali opet smo islavili. Da, dugo već pecamo ovdje. Znam sve ribe koje su tu, znam da ih mogu pokidati. Znači sam prevrnem na gavačke, to je to, ona ne makci gdje više ići. Ona ne bori se više. Što sam ja provučem, to je to. Bitno je odmah dignuti. Pardon, vidite pataka tamo što skaču po vodi. Dobro, ljudi, evo, upecamo još koju ribu i to će biti to od ovoga klipa. Znači, klipovi su i duži malo i kraći, vlogovi su kraći. Onaj vod je pola sata. Ovo će biti neki 20 minuta i neki zeditam. Biće dobro. Biće. Imam već spreman jedan video za objavu. Moram editati sad ove drugi, imam 3 videa za izeditati i 4. evo. Malo ću ja editovati, malo ću tata editovati. Mijenjat ćemo se nas dvojica. Sva sreća pa nemam facecam pa se mogu ovak zavaliti u stolcu i vatat ribe. Ali nema ovdje ničega, ljudi, izgleda kak se meni čini. Evo, ovo je predzemni zabačaj, znači još jedan zabačaj i to je to. Snimam ja već 20 minuta, tako da, chill. Jebem ti majku. Otkači se. A ništa, otkačila se. Đubretara. Nije htjela da se igra sa nama. Stvarno nije u redu. Je tako, ljudi? Recite da nije u redu. Ajmo još jedan zabačaj ovako. I to je to. Tako da, ljudi,
je riba. Imamo ribu. Ništa veliko. Ništa veliko, ali imamo ribu. Ajde, ne budem ja đubre, ajde još jednu ribicu sam. Još jednu ribu. Dajem to ove 3 minute da imamo 20 minuta snimka. Znači će biti nekih 19 minuta, 18. Dok sjećam početak, kraj. Iće i ovoga dobrog. Nadam se da se svidjelo. Da vam se svidjelo ovo što je Leo uradio. I da udarite jedan like, subscribe i share, šta vam je to teško, razglasite. Aj, molim vas. Šta vam je, to vam je minutu posla, meni mnogo znači. Meni mnogo znači to na ovih 150 na 100 subscribera ćete imati specijal, jedan veliki. Ne pripremam ga još, ali jeben. Idemo sad da ovo prodamo, ljudi, i to bi bilo to. Vidimo se u idućem videu. Vidimo se u idućem videu. Pozdravljam vas, Leo, ovdje iz Amerike. Iz Amerike, puknite taj like, subscribe, share. Naravno, igrice iz Amerike, ne vidite tamo što. Puknite taj like, subscribe, share, šta vam je to? Puknite like, subscribe, share, šta vam je to teško? I vidimo se u idućem videu. Ćao!